Mga higala, kakaon ra gyud taon kog cordon bleu. Sa sige natog pangasay nakit-an ra gyud nako ni. So guys, ma-birthday sa ta. Tara, samahan niyo ako. Introhan natin guys. Ay, kapuyag ikag trabaho guys. Goto man, no? Patay sweldo ani. Asa ka takaon ani ron. Isang 5 dirham sa wala magiging kwarta dire. Elag, na manampit ron. So guys, murag magkakaon na kita ani kay inanawag ako karon ba? Bago lang. Ako na birthday siyang anak. So may lagi yung tag na ilitson doon dito. Kaya aron mga kaon tag litson dugay na kay kuha ka kaog litsong babsing. Oh. Tara, ato ta. Kuyogi ko, mga asay ta. Hello guys. Murag nawala gid mi. Gaasa na tong balay atong atuan. Actually maghuwat mi sa among kauban guys. Kay siya gyud may mismo gi-imbitar. Ako siya gi-imbitar, iya po kong gi-imbitar. Basta tulo din ang imbitar po siya lain. So mas mayang naa siya kay aron di ra mi maulaw. Kinatong pagkaasay guys. Ato ning magamit dinhi sa laing nasod. Kung gipit na gid kay ba, ya na nato ni ikaw. Focus gid ta, focus. Utang na ilitson ron dito. Tara. Diyan na gid mi guys, dire guys, murag klaro na gid ni. Kutoy na kay kong tiyan. Kutoy na kay kong tiyan guys. Murag solve na gid panihapon ako ani. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay guys. Focus kita sa food. Bigger house ta. Cordon bleu. Hindi blue. Wala naluto na. Naluto naman. Cordon brown. Wow, ang sarap naman yan. Until next asay. Bye-bye.